Sekarang sudah Daisha Asok Laijal, जों terang-terang berakni sini membekak bertangnai. Ini bandani Asok Pang, sini Zulaibari Division ni Presiden Parti IPFT. Bila benar sini mengurai bini Maniza Asok Thaya Asok nani bayang korbok nai. Hamai raga sini ini pandane Asok Pang bini परिवेशन sini membekak tangnai sini Parti IPFT Central Committee ni Vice President Branggona Sar Rajendra Riyangnang bini Maneja Asok Thaya bini sini mengurai Asok nani bayang korbok nai bini pada Thaya manjak dak tongo sini Parti IPFT Central